Ja sam Mirko Šimić iz Sesveta, 48 godina. Osjetio sam bol u koljenu, prvo otežano hodanje, pa je prebacivanje malo na drugu nogu i pala je odluka, znači, za Svetu Katarinu i doktoricu Klarić, tako da je to krenulo na taj način da sam prvi poziv napravio telefonski da dogovorimo prvi termin i pregled. Gospodin Šimić je profesionalni vozač. Došao je zbog bolova u koljenu. Nakon napravljene obrade i učinjene magnetske rezonance se ustanovio početni osteoartritis, odnosno promjene na samoj hrskavici u koljenu. Obzirom da nije imao nekih drugih promjena, a da je imao bolnost i oticanje u tom koljenu blaže i zategnutost punoću u koljenu, odlučili smo se za terapiju PRP-om. PRP terapija je skraćenica od platelet rich plazma, odnosno plazma obogaćena trombocitima. Sa doktoricom Klarić sam razgovarao, znači, o svom problemu. Bila je preporuka magnetna da se napravi, da vidimo šta je, da bi mogli dalje liječiti i reagirati. To je napravljeno u jako kratkom roku, što me je iznenadilo, znači, krenulo je liječenje jako brzo, iznenađujuće brzo, bez stresa, bez ičega, bez gužve, ne oduzima se dodatno vrijeme nekakvo, tako da je sve tako fino usklađeno da se odrađuje, da sam pozitivno iznenađen bio. Evo. Učinak sam PRP-a i hijaluronske kiseline je različit. Iako oba dva imaju protuupalni učinak, ali PRP radi regeneraciju tkiva i zaustavljanje progresije samih promjena na hrskavici, a hijaluronska kiselina, osim protuupalnog učinka, ima mehanički učinak, a to je podmazivanje samog zgloba. Osjetio sam promjene, znači da sam pokretljiviji, gibljiviji, manji je teret na to koljeno. Smanjili su se bolovi, nisam više pio tablete protiv bolova, tako da se vraćam u normalniji režim rada. Nisam još uvijek vraćen u 100%, ali ja se nadam jako skoro da će se sve vratiti u normalu, jer osjeti se velika razlika. Sa najnovijim uređajem koji imamo jedini na ovome području, možemo izolirati između 8 do 12 milijardi trombocita. Znači, što je više trombocita, to je više faktora rasta koji djeluju na smanjenje upale i na regeneraciju tkiva i samo spriječavanje daljnjeg napredovanja nastanka osteoartritisa ili bilo kakvih promjena na ostalim dijelovima koje su također indikacije za primjenu PRP-a. Jedno veliko pozitivno iskustvo, tako da bez problema mogu preporučiti, jer kogod ima kakav problem te vrste, da može doći tu, da se neće razočarati. Stoga bi poručila svim koji imaju probleme od osteoartritisa koljena, od teniskog lakta, od plantarnog fascitisa, od osteoartritisa nekih drugih zglobova, da se jave u Svetu Katarinu sa punim povjerenjem da će tu dobiti maksimalnu uslugu u najkraće vrijeme i da će sigurno biti zadovoljni provedenim načinom liječenja i da će se u najskorije vrijeme vratiti svojim normalnim životnim aktivnostima i naravno uz fizikalnu terapiju vratiti i svojim sportskim aktivnostima koje imaju, redovitom vježbanju i normalnom načinu života.